Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Tang hapo khendiat sngi hadin ba MLA barim jang ka soyong constituency uba HDR lingdo ula penbena ba unmi no na ka seng Congress bat ban penya so shika United Democratic Party ban ya aireng ha ke election shika yeng dor bar thawan ka jilna ka ban salong house nem arajar arpulai na ka liang jang ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kala penwai no ya ka soyong block Congress Committee bat thung da ka committee ka ba shipor lene ka ad hoc committee bala khle da uba badan bor lingdo maulong kumu presiden Bashipor. Hagajing yakren berkilat pathai kubor uba badan bor lingdo maulong ulayat ho ba ki bor badai pet jong Meghalaya Pradesh Congress Committee kilap tha ban penlong ya ka jingelang ha ka arpu hundre terek ubna jelleo arajar arpu ar na ka benta ban je ki nongkit kam bapura jong ka soyong block Congress Committee shwa ban pentelun sakhaman ya ki kam na ka benta ban penkre ya ki election ka ban salong house nam arajar arpu lai. Kani kecil kemana ya baru ki unit ki circle jok soyong constituency bat ke NPCC kalau dissolve no ya soyong block komiti kunjuru ya ki circle jong ki benta ke NPCC kelara kelatung no yang aku presiden acting presiden kat kum ke order bat ke mat ke baan kadau ke bawah ke NPCC kalau disol yakin nongkitkan keberin kumbang latim lengbagi kubur ba HDR lindo uladon kecingtu benrung no syari UDP bat halor kata kisaki ki bebian ke NPCC ke lekot yanga dan bat ki perlok ki jonga bat ki kinun ki jongi nilai beliau jumut namar nakalian jongi ada projek upaya uwe kandidat kumta hadir kecingnya selok ke NPCC kelatung no yang aku ad hoc presiden haka saun riu araja afwa hadir kecing tung NPCC yang aku presiden kum ad hoc presiden minin kemien ila penlong kuwi kecing elang apa momoran nila tung ru ya kuwi ka ad hoc committee dekat berperkat nyesim ya karai berkat ya circle ki unit kibarim bat ke kongres bat kinukitkan ke kongres halor kata nilai berkat ya ki ha meeting ke banlong ha ka arson trik ndriu arjar kuar ha soyong mamoram ha ko pos pebiji mustem de kumta la karpat ya baro ki presiden Sekretari jangki circle ki badan kasapau tamne duna kinjawan kenang nama hakate kesni yin sim ya kara ningkong banjit suwa ya kinong itkam hapok kasnong soyom block congress committee nang ba yinjo ya kajing punskem na ke NPCC lengba district hadir kajing punskem yin saya ino syakmat ban penyar ya ki unit baki circle Iwan Bantasya YKI bagi ad hoc presiden jong ka BC kapamentah di sekali yo Bantasya itu ne jangan oh ya kisnem ki beradab hana kisnem ara dak lai terter nal de way nek kam hak parti kongres kata ka soyong ngalabat ku yut jelas ketri jo yut kongres hapo soyong bat hadin kata house nem ada kendai kala pelong dak yang bangan resign no bangan ikam no yak tiga kam kamang bat kungu general secretary jo yut kongres hasoyong te kene ba pelong yang kalong hadin ba kadon singa ma ban patai daw ki imo ba pelong ya ban resign tu kopor te si ko bai te hi hak election na kidon hi ba pelong ya ki barung ba ki bami te le jona sim ba kade daw jong kajing pam just jumut hak deng kini alam jong ka parti hak tu kopor sai simpat kum kalong ta ngi ba lemba ka di kopor bam ta kumba ya ka BCC hasoyong kila di soft na te le jongi ba tu ni rumba hadin ngai kendulan ba dak we kijumut
nilai railang ban sim ban pet mai biang ban pet kim biang ya kebak bisi ikam kebak bisi kane itre khmat hani so yong kersi tene ke jangaru ya matai ngakloi ban ya trilang ban peniso sia kari bisi hapo so yong blok nang ban klai ya tikram lembak kandidat jungi ubangi sasei hak ni kidiksion arja kulai tene ke jangan ngam ni kintin berkeren kapor ke sabatai akan sabatai ya ke kemarin ni khmat niat ke sinjam ke bangin sim ni khmat ngasau lengak masuk kentit hadian mengalih ngasau bat Bapak SDR ulah baik penjon sekali UDP tengi kum ki nongkit kam jang ka kongres blok kongres kam tam kum presiden jang ka sarkes ya ngimdan ka jing tip kata ngi bang ngi asau wala kalian jang Pak SDR wala berangka sekali UDP ini ladap ke jing asau longo nomor kata-kata hak jang ka jing asau padum pada izin perkat jengi kumnangin le mangilalang dok long senama ka kongres la arsan senam ta kendit ni usau ba ka SDR wa ka ngilaso dulat ngilaso jenjang kumnangi kan nang su perkat naro mai penban ang isu scam ba don uwe bansa island kondidit ta ni so kumen halor ka ba ular ka kendit nang dan jengtim renglekran watan uwe pada ba uban saya iron banla ka kongres di datang ni tap ke jing sukmen ka bakrawa kalian jengi kumki nongkit kam jong ka blok kongres man ngilong ki inong trikam markinong kitam ki bla kamslem ba ka kongres tingidan ke jing kerban ba akan ka apply ba uta uban sa iron terus ke jing job mal na po sinang jengi ka jaka bangang ngadi pe kamat parok ni idan apa ka kongres nomor gilalong dok long senam apa kongres kerman bau ni upan sa wan hadin untuk ka jingjob dan kerman bau rai katong